Abusuya ya makwaba edumba 24/7 so meka 24/7 no agem so say konkonsa efie sempanifo say sa ade echi ya ante asem fofora yechi ti yenchi ni ti yempese ebechi no enne asema abeto 24/7 yapno so no say maame a wo hosti sompankomo wo hene niwa ye maame no wodi nsem bi beto dwa wa bra na wo ye ni dwumadie no say ye maame no ma omo chi bayire plantain chips ni bayire no omo de rover edika chi anwa no so ansana omo de bayire na gum nti ebedi enahe sen kra na ensaida ye maame ne beka asansem obeka ya na ye maame so mo awe nkwanta se asem na beso kan de 2 years yi asem a wo kan wadanse ene sei ene maame solum so mo so buofu omo bu omo ko ojan etam omo kosua omo snap se asem maame ne beka ye no se wo ma na wotwe se wo ma metwe ansan de a ene omo so no de ombeye no ombeye se obo ma no aduane ato agu obese ekom ede wo mo na omo nkodi dai na wo de oye wadwuma na do bese ye adwuma ye ma masem na baso me kan akire mo no kwanta ba yechifo yes ena ye kasa emblem yeah who ena be wa TikTok social media ama wa kasa ba yira na ya de ewu anwa ansane ya che abra amani pa abra ya ni mu ya ba yira na kura ni ya sinsini ya ya tu ta ni ya pia ba yira na ya ni ya ba ni ya kura mu dibi ya juma na un pese ba ya juma na ko so bu ya juma pia na ko so so de wa ko tu pia ejuma ya ma pia ya ma no mu school pia entu so pese bu ya juma pia ya pre ma hu ya juma pia and ya ka say ya do education pia ya bu ya ko pia o da ma ti free sabra ni ko ya share na one black no ba na no wa ni wa no one black no ba na no ba bi o wa di ni ba bi o wa ya juma no ka say juma ni say no ya do education mama you na no ti eba saa no ena ama Ghana fo so som emanfo fofu som se ye maami eye do hosi sompankomo ohene ni wan oni banti ena sabi oye hia a kire nkrofo maame no obese nkrofo maame anu aduane yedai ebo omo se do mu ntimi nhwe omo ba evise ono no oni ba bia hwe no ena maame so tios Ghana fo adai ena mo yesa kayen kankan po mapomodin nti ena mbeka saa asemu ya kire mo ti se mini ba mintimi nkasa na ana mini ba mini ano mima obi mu ena mo amu ye adwuma na ne ye ene de hwe ye ma no obi nso nkoto na ne banimu wo de hwa wo benti obi ba nso mu ana adam ka asem ema ne ye yesa oni ba no owa no nti ono beka no kore a kire mo opa fa opa memfa asema maame so kan yesi asema eni adanse twa bi ho ne de ya adanse ena ye hwe plantain chips ne ta na ema na eto na bontene so bi mu de kala ehye ti kala na wo de ehye no eno no eye ma yapom dina na ye na to da ye me yese eye yapom dini aso eye no eye omo so sa na me omo nko abontene nko cheki enhwe yesi enya ne ti yese rover kra eto aduane hyehye gum no yesi enye ne mom Ghana Health Service dana mo be no matu afa sa ade no ho ena wo to aduane ade na usuro ade bia beto abontene bia do bekọ wono bia usuro efisi esuro say ade no ya poison dada enti so obi ati asem sei na wo yi ya sutira enka mesire mo nka yeduabo ana say ye ko jan bo waka na asem se wo se wonim say ade na ondo no kan na nyesa na tie a yesi otirim prefer ntie mo nku wo be ye a kire say fine wo chibi anfa ahwe enkire ye na me so betima ka say bia video na wo ye nti ene de wo me yehu na mom dede bia wo chi na wonfa video me kire ye no eno no yehu kon afa so wo chi na na enti yesre ye mpanimfo say saa semwe no onfa ohunyi maye apomdina so ye titiro ko se yade adoso
ye be abofra koto akura ne ye is wonya cancer enso first nti ka cancer de ka obi a onyina du ni mpanin fie so eno timinya saa yade no ena abofra se wonya kidney problem kidney failure ade nti ne basa enam nnuane a ye to na bontene so nti no nnuane ye de koye no mu nti no ena akofa yade ahodo e de breye ena akura na ye so pressure akura no ye so pressure ka enim se pressure so de ka ye mpanimfo yade die na akofa saa de mu na aba e ya de maame yi kan ye no ehu bi ena akofa saa de mu na aba aduane titire de koya no plantain chips ye de koya no e ka ho bi anwa emu ni ma bebre a ye to di wabonten so no enam se ye mfa kwan papa so ena ye saa de ni tin ena akofa ye ohaw apomden a ekutia ye no e de haye nti ye sre ganafo ene maame no se asem na ba no omunya ntoboase ye e wo saa asem yi ho duabo ene ko ogyan no de emmoa yenim se ebia mu se oboma no aduane ato agu ba de ye kan so ebia fa ba bi so na ye no kre mo nim bia mu bia omoye saa de no e ye fututo na ese mo ga che mo se ye nua ye sre mo de ye no ye toyade e de ma nkrofo ma ye toyade e ma nkrofo kunum ye toyade e ma nkrofo papa no na sabi ochi saa nipa ne kra free ni sema ebede no nso nya kwan anase ne ba ana ne yire no onso nya bibi e de akona no enamoso mo bi wu a enye enamoso ye hyemra enye enamoso so ma ye tumra gu so a enye ti ye sere maame mo anwe ankwanta se eya ye mama adwobreo munya ntobose na asemu yi monhwehwe mu monti bibia se a mo maame no monko no wo maame asem akan de wanka ne ye anase de okan so wo adanse bi a fama ye na nipa na mo di sa adwuma no yenya mo mra yenya munefo no emfiri papani na bibia so enkoso wan ti sa asemu yi yekoso di akire yenim se maame sa be kasa se enye se woni ba ontimi kasa menim se nne enkopim nne no wokira de enkomo wofro be sa aba efa sa asemu yi a ho ye ba be yi mosotere ye be di akire kopim asem ne be hu ne puma sibre se Ghana Health Service for dem ho bagim anaso mo fo mo engim ye nne ye be di sa asem ye chi kopim mra ye be hu ne puma esibre me shiro se on subscribe ya obe subscribe wa share wa like wa comment ama foforo wona wonya bi nhwe so no atimi anya bi ahwe mi a me de bremo mediane breso nana safo edu kantanka makram